Mayam Bukurumzari, Domini Imbiribus Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da Taram Mokchari. Manipur da hoigi irang asi gi Manung channa ngarang asi chanung da Lamlai Assembly Constituency gi chanung da farmers sing na low suringai da nongmai kapsula e habege dugma pause lairi. Aduga ngasi mak police na Manipur police amadi security force na yamna intelligence input ki matung in na chatharak pa operation da Valley district manga da chatharak pa operation da khusuklai mayam fagat ki bagi pausu lairi aduga akoina Manipur gi irang asi harku matam da ngasi fauba prime minister na Manipur da lakpiu han miyam na haizaba ngaijaramba do ngasi di adugi wahai do hai hidre habadi lakpagi mami se sukta ta ki dabani na aduga cherak stage da Manipur da not only ahoi Manipur ki violence but kano gi flash flood ki ising ichau gi adugumba awaba mayam sumayok na kre hauzik magna khwai gi latest na khoina thengnari basi lambi sorok phattaba DM University campus Manung gi internal road phawa yam thina sokchalakpadagi moi student singna administrative block phawa minor lock towerga protest obugi pausu mayam khoina thengnare aduna Manipur gi lambi ase aphabasu ambo leitrabani mayam khoina sikuma mayam developmental crisis economical crisis adagi Manipur gi crisis Manipur conflict mayam amasi karimata loisandringai da aduga Manipur da presence rule leina khoigi assembly se pura suspended animation da leiriba aduga akhoi huziki fibum je khangdringai cherak sreis da political parties marakta kano election nakshilak baga iroina na kano criticize tongna ba blame game sidi dum chatharak na dum lakli adu hadak Union Home Minister Kiran Rijiju na notice ki matang da Manipur gi matang da harakiba wafam asi yam thina Congress ki side gi minus slam torkli mahagna Rosgal Mela minor appointment letter Dimapur da virtually pibagi tharomama da phongdo ki basi notice ki miyam Manipur gi miyam na Prime Minister Narendra Modi bu thagat from thoi mahakpu thankful and gratitude utkadabani notice ta Manipur da hoi lambi thong infrastructure development me kyamum purakliba dagi naha sing da job opportunity mayam piri basi Prime Minister Narendra Modi na mahagna tawbirakpani sigidamakta mahakpu thagatphum thoi habegi wafum phongdorakpada Congress ki side tegi yam thina criticize tori criticism da harakpaji masikumba lambi thong adagi akoigi job opportunity piba sizri akoi constitutional rights ni prime minister amagi mahaki tawphum thokpam mathongni haibegi wafam nachingba mayam ama lakli aduna ngasi akoi pujarik ba topic asi Manipur do ina pusanjaraga akoi pujarik ba topic asi should Manipur be grateful to prime minister akoi prime minister India ki prime minister is a Manipur gi miyam na awaba China thengnari ba miyam asina grateful oifum thokpra thoktabra haibegi matang da khanajage akoi gi expert panelist na ha ki right makta election biri oza Jeetendra Ningomba president CCSK oza butara nokchari mai thamu da election biri oza Ningthoukhongjam Satyajeet chief bureau UNI oza butara nokchari and on my extreme right election biri oza Nabakishore, former Chief Secretary amasung Vice President JDU Manipur Unit. Oza Pustaram Mokchari. Ngasigi wahang hogdokcha bazi hak Oza Nabakishore lakchage Oza bureaucrats who birame hozik now politician. So politician ki marakta smaina blame game, political parties ki marakta blame game sidi khoi nadum uden leire adu as a citizen sumi ek matamda handaki Union Minister Kiran Rijiju na phongdo ki ba famje kitang di henman bra Manipur gi situation ji yeng matamda oza ing bokra thambiu. Masih kenoni, ekoina citizen amoina karena agomba mioi amada tawiman khangba utpa hetare koigi grateful je mete ronda hargana tawiman khangba utpa tawiman khangba utpa hese mi amana topa mi amada karigumba thaba ama magi kananaba managi phanaba thaba ama tawira ama matamda ekoina mase tawiman khangba utpa haina sanai ada ekoi hangkat amu yeng jeriba Prime Minister Shri Narendra Modi na especially ekoi ge 2023 gi May gi tarik ahum dagi tholaiba irang sida ekoi Manipur gi praja singi damukta kari tobi khrage hariba mak ekoi na mana togiba singdo singthana ba yaba leiragadi ekoi mangonda tawiman khangba utsiana Kiran Rijiju na hariba do ekoi zum yai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯎꯈꯤꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯐꯤ ꯊꯣꯡꯗꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯅꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯊꯥ 2 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯈꯣꯏꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤ 60,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤ 250 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯄꯗ꯭ꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ haidana nana tauba yaba thausi ma tawgidre suppose ma lakpado chindra lagdre ju khalase adubo koige manipur ge laiba political party ge leaders sing mayam natraga magi oina laiba bjp mabu pamagi party bu power da laiba sig leader mayam sing se matam du chief minister biren bu rasu natraga bjp ge party ge leadership mayam sing kaudana khotna even kuki ge mla sing tu babu no koi ge pen da na kai no na delhi da famin adra meeting toraga resolve tongna bage mahagi masamangna haibu problem se ownership loba ekoi ownership loba ai isamagi problem ni hain khanba ngamda bage mong ma ekoi na ui masimak se ekoi na yamna pen da ba haibu oi adu hojik su mana toriba mong se ma prithvi ge leba ate ate sum koidana international relation phanaba khona ba na sum tawi maduna yam kan hena kayam kana ge haibu di ekoi na kaya ude even handak India ga Pakistan ga tor lan sono matamda Pakistan je khoina terrorist oiba state ama oina terrorist sponsor to bal leba ni hadana India na puthui adobo prithvi da leba leba amatana India na tawri si chummi adana khoi bu khoi ge support to bu su yawgidi adana mage international relation tawriba foreign ge relation tawriba singse tudong na kana basu kaya ude aduga ato poromda ekoi ga Manipur gi situation na mujeng matamda ngasai mai employment gi rozgar gi appointment letter pi re hare ekoi Manipur da hojik laiba economic ki situation si di one of the worst in our history hai tare ko sei tare khuntak gi matung da ekoi gi laiba sen thung gi phibam se kaya am pharkhidra ge da khupata ama oirabane hariba khupata hama oirabane hai di ekoi na masi economic ki masi indicators se ekoi na certain indicators kar lai indicator hai di khoi GST collection yamna low oi gari ki vehicle sale tawba yamna low oi consumption ge level yamna oi ekoi na dukan da khoiraman kai thien chalaga dukan sing ji da hangda na khoi ge sale sing ji kaya yam lai ge da 60-70% hena hanthai na dumai tawe hariba atopo maram mana conflict lai bisna maram oidana ekoi ge market sida Imphal ki market ta Churachandpur ki customer sing na laga pol lai ga da ba khok da ba Kangpokpi na laga loga da ba lorak ta ba asi ki demand me am se hanthara pa aduna demand hanthara ga di po se sit ta ba adura ga di business ki activities sing se yam hanthara pani na hojiti business story sing se yam na lowest level la karangom khara na loan gumba lawru ba laira ga di madu loan sing bangam da na
ngasai business si close to gusum yauri bani hariba aduna economic avastha aso yamna son ba matam je da Prime Minister Narendra Modi na asno yam warabani na ikoi economic package ona lupa crore lising tara di pirage lising manga di pirage na koi ge sem thong ge infrastructure phatri ba khotri ba mayam sing se sem wana pirake budi kaim te yawde ai khoi na hojik phangi ba paisa si di makhoi ge mercy da phang ba nate ai khoi ge Manipur as a state ona ai khoi ge chakthung khra phangkham ge khoi ge formula ma nei ri hariba asai ge 15 finance commissioner board su kamai tawna collection toriba central na collection toriba revenue tax mayam sing state mayam na kamai je thokada ge ka bi formula lairi aiko ge revenue deficit state ama oiba ge phangkham thokpa madu ge grant akoi sum phangdana lakpani aduna taba centrally sponsor scheme mase koina proposal tharaga central government mai concern ministry na sanction tawbuni masigi marak sida special oina economic package oina awa suffering to state amagi oina simadi pirage adna piba adum bagi mieng ri yaude aduga khoi sing chabu matam khoi mi siri bani mi kaya ge mayum makai mang tai bani labuk kaya dal hauram iba crop mangi bani natraga khoi ge mi kaya siri ba displace toriba mi sing sigi matang da mage Twitter account da ngang ga thagali bodo Manipur gi mi lising humdra na khoi mayum makai thadokdra laiba sai ani helabusida ai nungaiti haibai wahi su phongdo pom koi thengadri hariba ekoi nungai tabdi ekoi maitai khaktai wana de ekoi sum pabada Manipur da laijaramba mizo masa sing su hojik mizoram da chalaga as a kari refugee or lady masimok su nungai te hariba suffer tawri se koi maitai khakta nate mizo su suffer tawi kuki su tawi all sections adage hariba laiba economic situation lambi chatpa yadaba lambi thonggi phiom phate adang ngasagi Joyshree su hariba hojike laiba national highway sing ani se maro lifeline ani se yamna phiom phatrabani aduna suppose even kare Imphal Dimapur lambi se sibo hoji gari aso amta chatpa yadre hoji so chali se aikoina se sakai gari de hena sape hanadi 15 16 chaka 20 chaka ton nifu yankai porami ya madugi matam dadi Maduna posi yam porak panina lambi du farigai matam dadi transportation charge Guwahati to Imphal se lupa mari makai par kilo larame ai sagi lanai posai khara porai ada kon transporter sing da hangma tam da hojik se kilo da lupa nipan dei taw ya de hariba ade ati atopak essential commodities so se phokse porak pasi yam handare hariba aduna aikoi se mai kai khodi makta awa bagi sapu makta ni lambi thong phataba Masai aina yam dong wadi kari hai ni Imphal to jiri ki lambi jida kari hai ni BJP na lakpada ke concrete ki oiba kanoma bridge ohum sare barak bakru irang sare ai chief secretary su ojarami adagi PW su paijarami hariba barak ki bridge se BJP na lakpa matam da sabo obe ai adu yatra hunba aduge land equation to matam di adugi mamang le ro government na torom ne hariba groundwork tilo ma groundwork even ki foundation aduge yatra hunba do ai 2017 ki February da chalaga jiri du hunba ai yaujari ne hariba adu credit kurji maksi BJP ne loi lobu du su langani government ai continuity ni amana torom thabak to amana makha chathabani maduna entire credit to ai koi BJP ne loba congress ne lobu su yaroi masi continuity ne hariba mana sanga ba gi thorom je yam thengna boza du magi quality yaw da bai matang da su controversy myam le handa ikoi koi dana moirang multipurpose magi school buildings in 1948 da saramba thaina ge all structure di yam intact ona le aduga handa inau na saraga inaugurate tawkiba structure di magi damage oi bezi yawre have the MP bimol and mina phongdo kiba su laikre mase Joyshree kai laibak thi badi ne ai koi mase ai di lord basu pam di ai koi ge MLA sing na ngase ki contractor oirakpa MLA sing na contractor or ni na PWD ki officer khangde atop any department ge officer sing na thaba quality matang yeda MLA sing gi mathak ji ko high ngamdre riba aduna koi hoi ki Manipur lai se 90% henba se mana MLA sing no contract to ni aduna quality suffer torpa ada ngasai sogol mangom sapa ge lambi ga do koilas thari do thuktok pa koi TV da kai do uru re dana ko ji impact TV dai koi sum thenglei hariba aduna masi quality ji deteriorate toribase MLA sing na magi tawgada ba legislation tawdana thika tawba paisa tanba romda thawai option lapase asin ju ekoi quality
quality of the work se suffer torapane aina idumai thamjage. Thank you, Oza. Mathank you, Wanga se Oza Satyajeet lakjage. Oza, Hozik MLA sin contractor or Habagi Mong, the Union Minister Kiran Rijiju se Mazu contractor Makalmone Hagador to promote Prime Minister. Habadi notice the Prime Minister Namamato Vire Mabu Tawimul Kangadoni, Tarkadoni, thankful and grateful or Gadabni Habze. But these are our basic constitutional rights. I know Congress ki side again minor criticize tawragli base ado na ozagi analysis ka maina thambi bage akhoi joshi ozana tamoni apsa thambi khara matung da ba thamja matam da akhoi ki mioi ba je kari gum thabak khara tamoi chief secretary we bilami ko chief secretary we bisine ACC ki officer sum bhamna ri phak tani ba ari file work to kari gum ma adu ka khwai thabak tawgada ba mi duna kashu icham chamna akhoi ki railway station ama he hangdu pa gumba adagi mayam gi rozgar yo kanona hojki hai bese maruna employment gi thabak asugam pire habagi certificate pi bagi adum bagi function da yanthok bagi ne mayam nungai hai se masis da reality haibam di layeba tawgada ba thabak to phajana tawdadana ngasagi show gi type ta aida thabak asu pire haidi appointment letter pi badu akhoi gi election ka badu aro na piga da bada kanam na pisal adi phak tani aduna mi amna tawgada ba thabak icham cham darusu kwai chawa mi duna sum tawle radi chak thokan bai ta gram masi akhoi state ta sudum mayam tawjiba mali mamang adum tawba ma mali haibase ma thamjage ba madugi reality haibam di layeba unemployment rate se akhoi me dai di every month thadore eba aduna hana akhoi gi data se yam conflicting oye government data amada hana 6% lorem bado hoji 3% dai re nam haiba adu hani gi june gi latest akhoi gi periodic labor force survey gi tawkan da hoji ti amu 6% gi ma dong le reba khwai di lu se 15 chahi trang adagi ne khtang yam bagi smarak se unemployment rate se india da yam sathina wange ba haidi thabak unemployment rate sina mi lakama thabak phangdama tamda mi chama da aina thabak pire na achoba function am tawradi 95000 duna kari khangani haiba ma leba adigi atope state khada icham chamba lariyam haiba PhD ni khangdi ama yam level well educated ma'am se hojik se moi gi qualified oidaba class 8 class 10 gi thabak ta queue leng bada yawre haiba se india gi state ayam da loine report laeba aduna takpadi lariyam haigraba mama gi salary class man mana tawgada bado makoi akoina phaba ngamdre thabak toba ngamdre aduna akoina brain drain ena america rom na akoi apapa ma'am loi logrib se aduna akoi se sta apapa ma'am loi puthokba IIT gi khangdi amada khangdi hojik IIT gi phare hariba se moi gi recruitment adigi moi se laga campus ta laga recruit tawba se hojik masi yam sathina handare ba moi se aduna moina ngasagi mi sina aina thabak tawge aina kai kanaba am tawge na tawkanda kanaba du phangdadi larik tam lo tolakadoine aduna yam specialized job ki suba se india da masigi se reduction lei haina masigi aina haib aduna ngasai haib se da khoni face spinning badi prime minister amana employment pi ge hatadi category khaina haidi ngasagi class 10 phogi 12 phogi adagi army gi khangdi mayam se phajana even army ki bhani operation sindu gi da high grade duni mafam du da recruitment tawdabdagi masing watpa whole kind of the Indian army officers plus jawan masing amna wale aduna India da recruitment process yam handare habisima hayeba adagi reality amna hojik se privatization da thawai am yawe privatization is suppose year India 2021 da peak re adagi BSNL se pi ne tormani hojik adum pi dre ko adagi even kano se mayano even LIC se quite profit making neba LIC se pi ni hena tormbadagi only hojik 3% khara 4% khara percentage khadi piraga mayano complaint torpadagi pi da dana adwaina hojik am luri se akhoi gi karigumba government sina public sector yon thokpa praja da privatize to ba haise amamba organization wagadab neba suppose profit making se pithodi ke kan profit making duna mai ba laiba paisa dun government da kana duineba adu nata bida khwai da gi income laiba port adagi airport haraga northeast haraga assam ja hore assam gi guwahati se number 1 ni number 2 hana manipur se wangam mane tripura ni hinga khreba adi manipur se number 3 da laireba adagi number 1 2 da laiba apha airport sing je privatization adani na lawhradi kari kana doino habi issue la eba aduna akhoi gi prime minister gi policy se akhoi na chum haukan da 2014 dagi he hoba matamata hen hoba se quite power se mayar mati kafre demonetization se yes demonetization 2016 to laikanda akhoi gi within a few days akhoi india la chali ba currency se gi 88% se no ma da pura sakin tawrine aduga
इंटायर इकोनॉमी से वारी नि मधु निसम बिरंगने अखोय मैम क्यू दा लुपा लिसिंग अनि चप्पी न पायरादी अस इना खुले न को अरे बैंक ता क्यू लेंगे लेंग कांदा लुपा लिसिंग अनि चप्पी ने चाम चप्पी अनि हुंगा पिरागा अदगी मधुदा सिदा ब्लैक मनी थुगाइना बनी हाई अदुबु रिपोर्ट दी 99% हले अदुदारी कई काना दोइनो हैना इंटायर कैनो द वेस्ट तो खिबा दंगना तवी हाइबसी हाइपे थमजगेब अदगी एनालाइसिस अमा तो कान अखोगी सुम प्रोसेस तो सपोज अखोगी फंडिंग प्रोसेस या अकाउंटेबल ओरक्तब सपोज कोविड हाइरोने हाना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने लेरबसे प्राइम मिनिस्टर की फंड चांगपसे अकाउंटेबल ऑडिट तौदोइनेब हाइदी तौरबसे मदु कोविड केदरी कोविड फंड ने लेकिबसे ऑडिट तौबो यारतब अदुगा डिपार्टमेंट खुदिंगी अदगी एमपी की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मैच मदु लोय चुपसंग्रब तौसंग्रब पैसासे अदुगा थादोरपनेब अदुगा याम फरक ताबमना मदुदा सिनरिबा हजिकी प्राइम मिनिस्टर सिना सिनरिबा पैसासे ऑडिट तौबो यादिब हाइदी गवर्नमेंट पैसा ऑडिट तौबो यागदबनि गवर्नमेंट की तौरिबा तामो होइने खंबिगनि गवर्नमेंट से कंट्रोलर अनि ऑडिटर जनरल ना ऑडिट तौरपदा मथा साइनि डिपार्टमेंट मैम से लागा सि पैसा से कदा चक्र सिना कदा चक्रिनो हंगकपदा मथा सा वारी दे डिपार्टमेंट मैम से रेंडमली खलगा तौबदा मणिपुर से ऑफिस लेको सिदा को अदु मसी तौरपदा वारी नेबा मसीगी सिना ऑडिट तौबा याददी करी काना दोइनो हाइबगी प्रोसेस अमा लाएबा अदगी मसी यंकांदा अखोइना यंकांदा अखोइगी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पुश तौबसे प्रोग्राम एंड पुश तौबसे अखोइगी CAA तौरे अदगी फार्म लॉ तौरे अदगी अमा सुम तौरपसे अखोइगी एजेंडा से याम पीसफुल ओइदबा हेता नुंदांग अमा याम थुना डिसीजन लौबा इरांग द लेबाक इरांग याम थोय फार्म लॉ द क्याम थोखरे अदगी CAA द इरांग क्याम थोखरे अदगी इरांग याम थोकपा मदुना एडमिनिस्ट्रेशन अफबा एडमिनिस्ट्रेटर होइतादी इरांग थोंदना पब्लिक से कन्विंस तौरगा सिनिको फजना तागा तौगदबनी मदुगी दुमा क्या उदी हबसिमा हसिना हाइपे जनरल ओइना हाइपे थमजरमगा मणिपुर के अखोइ लाक्चबदा मणिपुर दी लाक्तिंगदा अखोइगी प्राइम मिनिस्टर ना हाइबसे नॉर्थ ईस्ट से मियु अखोइगी नॉर्थ ईस्ट के सेंटर सिने याम लापनारे अदुना एवरी मंथ हाइबले वीक हाइबा कावरे अदुना अखोइगी यूनियन मिनिस्टर बम चकनी अदुगा या ख्वाइदगी मसिंग याम चकपसे नॉर्थ ईस्ट चलहनगनी ना मसी खत तौरमेब मसी निंगसंग बसे सिगी ममांगी इलेक्शन ममा हुदी लामने याम तोय लामने याम तोय लाकपसे अदुगा खले कानना मसी बनों लिएक फिन क्रम का लिएक द मे 3 की 2023 नुमित वाइस प्रेसिडेंट लिंबिर अमनेब वाइस प्रेसिडेंट लाप नुमित सिदगी दी मसीगी नुक्ति की लांब म्याम दो सुक औ लुखरेब मरमक लाक्ते हाबि यारोय होम मिनिस्टर मसामंग निहुम लेबिरमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट याम कुइना लेरमी अदुना मरक नेब मसी जखोनि याम लुबमना लेबाकी इरांग अमा लेकान अखोइ तामोन थंबिखिबद लेबाकी अखोइ मणिपुर चने बिदा इमुंग अवाना ताकांदा युमसे हंगब चनेयब मणिपुर की अदु वारबा तंजा असेसिदा करिगे हंगबा लाक्तिनो ख्वाइदि मरुब मीदुना हंगबा लाक्तदी मै मखा थंगसिंग थवाय यावय अदि हेड ऑफ डिपार्टमेंट दुना मसी फजने यंगसलु हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने प्राइम मिनिस्टर जे ख्वाइ चौबा डिफेक्टो रूलर नि माने मसी यंगसलु हाइ तादि मखारा तामे आपसिना थवाय यावदुरिने अदुना प्राइम मिनिस्टर सिना थवाय यावदबसे अखोइगी लाकपदि नतबा याम लुबम लई अखोइ सिदगी उनगी फु यादबसे मियोबदा आइना हाइबजे पिउ हाइबदि यारतब नतबा उनगी फु यादबसे मियोबमना आइगी लेबाक सिदा आइगी वारकांदा इमाय पासिना उनगी फु यारतदि मधुदी कई अखोइना चिंगनब कई पोइदोइनो मिनि कई चेरोइदोइनो हाइबसिनेब अदो अखोइ सिददी अखोइना गांगिबा सिंगसि याम टोन डाउन ओइरेब अदि अखोइना गांगसि याम टोन डाउन ओइरा गांगजरिनि कइनो हाकांदा अतोपा लमददी अखोइगी हेड ऑफ स्टेट अदि कइनो मैम कार्टून द चैबु खटपसि अखोइ सिददी याम टोन डाउन तौरे यामना पार्लियामेंट्री वर्सने अखोइना हुजि गांगजरि मैम से अतोपा ओइतादि याम कन गांगनरकनेब अदुगी मयाम दो अखोइना सुम उबम मतमदा इंडिया द उदे लाइबक फबा अमनि मसामकी कइनो हाकांदा अदमाना स्वाइन तौबदफु चैबिनबा याम लेतबसे अदि इवन कांग्रेस ने चेरासु अखोइगी याम लुबमना मसिगी इंटायर हंदकी 2014 दगिना हौजि फाउदा ख्वाइदगी लुबसे अमेरिका की प्रेसिडेंट हमना हाबिना मतमदा अखोइगी इलेक्शन डेमोक्रेसी लेतसु फ्री प्रेस लेरदि याय हाय फ्री प्रेस लेरदि मैम चैथरकदोइनि गांथरकदोइनेब अदुबु हौजिकति ग्लोबल इंडेक्स ता इंडिया सिदी हाना 160 दगी हौजि 170 कंट्रीज की मनुंगदा 161 अदर ख्वाइदगी नेमबदा फ्रीडम ऑफ प्रेस लेतबा अखोइदि गांगी सिदी गवर्नमेंट पांबा फिल्टर तौबा प्रो गवर्नमेंट ओइबदुना पुंचाइ चाइबा प्रजागी इहुल अमता गांबा यादबा मीडिया सोर होनबा ngam मीडिया दो अदुमाइना लेबदौना तौई अदुना हजिकि लेरिबा सिदा प्रजाना उरिसे अखोइ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हायो अखोइना मयाम तमकांदा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर याम फाइबा कइहुमा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर द लेरिबा सेंटर स्ट्रक्चर दुना नुमितसिना अखोइगी पृथ्वी अखोइना हिंगिसे नुमित लेबगिनेबा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नेबा सिसे अदुबा नुमितसिना कइहुमा काइराबा अखोइसे लोइ सिदोइनेबा अदुबा अखोइदि हजिक लेरिबा इंडिया स्ट्रक्चर सिदी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नि स्टेट की हजिकि मणिपुर क्राइसिस जो खंबिगनि मणिपुरना सिक्योरिटी एडवाइजर न लो एंड ऑर्डर लौसंगिरिबा मथंग लौसंगिरिसे
centralization of power ni hari federal structure to mun graba ne ba loin ma madu mun ki ba da bho mana loi pai rakan da thabak to phajana tok ta di hadi aina thabak te pasan graba adu aina karin da tok thorok ta di mi sing je loina wa ne ba madu ki awaba madu ki nungai ta ba do manipur ki praja na hojik thungi aduna masi ki se ko ke hai ta di prime minister na function da chaung na chappi ba dumai na akhoi sisi amutang laga ngasai tamona thambi ki ba madu ki du ai bo ningsangi election to dingai da ne akhoi ki BJP na prime minister oi dingai da Modi na man hai ba se imphal jiri sibu lambi ra masi ki lambi se akhoi ni oi da di langchak langhan ge government ama hai du kari no du khang ge ai du noi ai ngonda prime minister thabak pi ga ta ma no pi ni hen lawe ai yeng ko hai ba hojik chahi tara hele ahum suba term ni oi se हाने की तो हमूनी हानदी तमोना थंबीरबन दुमाइना थोंगसे गाड़ी अचोबा चप्पे यारमी हौजिकती गाड़ी मचा दुबु चप्पे यादे लैंडस्लाइड ना अदगी चिंग निंखाइबा खोकाइबना तौगदबना यामजामबा अदुगा हाइबदना लुपा अमा पीबा मयाम की दरकार लेबना लुपा चामा दरकार ओइबा अदुना लुपा अमा सिना नोइ पेलो हाइबदुनी तौइसे अदुना मसिगिसे पेदबना हेलिना थमजगी नुवाइजे ओजा मथंग वहांग से है ओजा जितेंद्र लाग चके ओजा जे पावर में आम सेंटर लोइ पैसन ग्रे सेंट्रलाइज तो ग्रे लुपा चाम दरकार ताब लुपा म पिधर ले दो सुमाइना मयाम तो रिजिमर्क्स रेज द प्राइम मिनिस्टर द खोइ मणिपुर गी मयाम न तोबिमल खंगबा गी दमक त माकु कनो तोबिमल खंगबा उत्पा ग्रेटिट्यूड से एक्सप्रेस तोबम थो एखनब्रा सी अखोइना हाइरोरगदि कनो ओइना उरने अखोइना वांगांग खितंग मुखुनसु खितंग कनो ओइना उबने हाइदारे इंडिया गी ओइबो मियंग दी यंगाना अखोइगुम्बा अखोइ मनपुर लेबो सी सोसिंग ngang जी इंडिया ने ने खंगन मने दो हुजे अखोइना प्राइम मिनिस्टर अमने हैना अखोइना मांगोंदा हराउन ngai हुजी करी ता हराउ दुनि सिनि अखोइ मनपुर गी पर्सपेक्टिव दी यंगाना दी मादी सेंगना कनो ओइना हाइदारे यामना मतिक सादबा अमने हैना अखोइना हाइबदा कसु लालोय हुजी माना तोंगान तोंगा 2023 लान हौरपदिना ngasi फावसी पृथ्वी की तोंगान बलेबो माम सुदा पादना सटखरे अदो हुजी की हनलाइबंग सही 2025 की नान की जनवरी की ना चाइना जुलाई फाव तो चलिसी पृथ्वी की लेबक तरा मरी दे चलुरने पृथ्वी की लेबक तरा मरी पादन चले मधु की डिप्लोमेट असाई ओजाना है वो मोई इंटरनेशनल की रिलेशनशिप दुका लाइदिबो यूनाइटेड नेशंस दा मखा मागी एक्सपांड तो यानाबा करी मो वारे बोलो मा तो यानाबा जी आतु मधक चले मा दा नतना तो ब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो अम चले अदो चली पोड मैम सिंजे अफबदी को इंडिया की उनदी फरम याई हाइदारे को इंडिया की ओनदी मखोई की ओनदी फरम याई दो अखोई मनपुर की ओनदी थोइबो इशूसी के मरी लेना अखोइना मंगोंदा होजिक ngasi की टॉपिक थंबिरिबा दुगा अखोई की कनोना हाई कोई यूनियन होम मिनिस्टर कन यूनियन मिनिस्टर कोई किरेन रिजिजुना हाई करी दा हाई दुनो सिंदा करम्बा करी तौबिरपगी नो अखोइना मंगोंदा हराउनिंगाई ओइबा अखोइ ओजानागा हाइबदो मियोइबो मना मियोइबो मोइना मियोइबो मा अमो ओइना अफाबा थाबो मोतरो मतमदा अखोइना पुंग थोगनिंगाई ओइबो वफम मंगोंदा थमदुची करी तौरगे हाइबो हंगदु दो ओजासिना कनो यूनियन मिनिस्टर ना तो होय प्राइम मिनिस्टर कंखतपगी वफम ओइरे अदो अखोइ लमदम जै अखोइ मणिपुर गी रूलिंग एमएलए सिंग सिदी और रूलिंग पार्टी गी मेंबर सिंग जु अदुम कंखतले न खनबिब्रा स्वाइदि कै थंबि मोदि कंखले अब कंखत पतारगदी मसी कंखतफम थोकप्रा सिजु अदो अखोइना हाइसे अखोइना हुजियारि हुजिकी अखोइना हुजिक पामिसे अते नते असai अखोइ सेंगना अखोइ आइडियाज ऑफ मणिपुर दा वाक टू जुबनी मणिपुर की अपन सकतम दा काइदिन नब मणिपुर से मचे ताब नतब पुलप ओइन हिंगमिनबगी वखलुन चेंजब मिसगम ओइना अखोइ हुजिक पामिसे कइनो दा तंगदु लैताना हिंगबदुनेबा तंगदु लैताना हिंगबसिदा लैरिबा तोंगान फ्रुप मयाम सिंगसे कमाइना करी सिजनर का कमाइ तोगदि काइबदो अखोइ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा मणिपुर मियाम तोगदबरा नत्रगा अखोइ की मपी मपाने हाइबा मखुनि तोगदरा हाइबो हंगसे मसी बसी ताइवन पोट ओगरे हाइदारे अदुना अखोइना लाइब फिबम से मसी थोइबा लांजे नखोइ मसिन खनजबनी नखोइ मसिन ज्ञान तारोगा हारगा वारगा अदुम तोक्चरकनी हाइबी फिबम द लैरेबा दो हुजि मखोइना हराउनगाइ ओइजि करी नुसिनिदा करी डेवलपमेंट तौरगे 2025 सिदेगी लान सिगी इरोइन करी थबक तौगरे मोइन हाइरकनी को बायोमेट्रिक्स तौगरे बायोमेट्रिक्स ती अदुगी मवांगदिगी तौब होगरे तो मेगी अप्रैल की तांग 19 क्रुम देत्रा अदाई तौब होगरबनी अदुमाना फ्री मूवमेंट रिजिम की स्क्रैप तौरेना हाइरेको मकना अदु हाइबो पोसु थमोइ सेंगदेबा मुथलनी यारोय संगलरोय हाइबदु हाइदेबा
Sanghalo Maharaga Songi cookie Kamu Haidareko, any season of Tamsi cookie see Mayam cookie Mayam Suying Vidamani, illegal immigrant Kamus into the I mainly focus of the Hamui Kamus in the Yarway. Tawaro, I had already a Farado that Sanapur Gaya, Karaya and Karayaro, at Tawleva. A month of the now 60 Canore, I'll pick the way and a moin higher. I'll be to the hand already Togre, 19 gave Kanogi, a town December, Tama, give never. Aduka, model pension quid Yamna, Husiki, Yam say na boy, say Nabu, Sigi Marshada, Kaniska Moko, Hunarico. Hunari Tawi Tog the man, the Holmani man, yet the company, CS or don't actually curry. I could see some of the Dorish in the end. I could see some of the Dorish. I could look below Polo to Quito. I do see that I quit I haven't to pressure be with one. I couldn't come with Habunateva. I couldn't come none of Honori, none of I couldn't Honori. I asked me to one Mokogi or Hudi lady without Lana Wiganova, which is like very about Mokogi, like Neribo City, Mokogi again, Tonganabongang whenever. I know a sip of Bongang and I meeting in Anamanga. Adugi, Hunaba Potune, Hunabidon Suneva, Hunabidano, Hunabiki Mota. Halaman Taina Mamanga, Halaman the Tower, Swag of Crabble using door. I don't know, yes, I could Pani Puni, Makuni Swagravina, I could Tuna Laka, what I could show the Nabuhonazi having about Maduna Deva, Man, she told me, have it. I don't know, I died. I do Kanago Makambu Karansu, Raz Nitu Bokambu Karansu, CSO, knowing I was telling the guy with Joy. Tanning the Sukasukadi, the Ganutinjan view, Nakutinjan view. I couldn't like what she did. Hojili, but Nakuimasin Punavata, Nakuimasin. I hungry with immediately, Canudo, Makoso high, Hujixine, Aquina, Miana Palmi, Hoy, board a Malipa, election of Macana, one of the in terms of Crusangam Maya, Autoquina, highway, Adugu, Mama, Hypomatum, I minded letting it, Pasayam, Sankanda, Miam, Asadu, the water, the Dorogo, no can say, resigned to have the Yam sounding Maya, Hidarico, carrying I have with Item Boto, Pukaki, Motum, Samsung, Adubo, Quina, I was in the Hosik Lady Manipur, Miamgi, Apamagi, Maya of the Salagati, Pasamangani, Manipur people give Miamgi, Apamagi, Manung Sangaba, Ado, that the Nanga say, Nung boat resigned to Uta was put on Carnel. Ado CSO gi side gi hojiki legislature singa directly mana confront with the yaw khabra kari pa kum ni pir I samaki haidara I samaki wona de I hojik le biriba rasnita kamu singsta I am toin hai I tongan I personal oinam haiba si le films de ogani si or kani so I warning no piwa si or kani he no si ta hudar si or kani de adum akoin haibu chume do akoin haibu su mo log de wona mo koin hojaibu central government gi mo khoi nadraga ko gi kanogi khoi gi kaiba high command to Lebanina, high command on one of the more Yana, the Neva. Adu, when I see Muku Hulalu, we want the Agudi, Sangi Hanet, Sangadi, Sango, Aduga, I coin Harris you, none. Resigned to roll another amateur, I was why did he know I go. Told when I say, no, she did the no pain with the kind of they have in the table, none Kangaru have never, none in a panapu uribudo, a queen high with the dadre, otherwise the Nuya that Kusan and Nuinum the Kangaru, a quick seat or a near seat or in a high with them, Adum Karadi, impact like any hider, Adunata with the impact like Tomukuju, Yana Nabamatamgi, from Satnabu or in a way, Adu lady, but people start, who showed them high, or she would or be a queen carino, who's I say. I couldn't sing I Carino, Makuina High, I couldn't know long term solution, short term solution, mid term solution, quit or long term, quit. Can short term we can do the IDP, who took them the quite the Sati even another, quite the India ki citizen namo oina India ki si aseng citizen true citizen namona India ki any form of the placement labor ya cha bathakpo ya amato ya high bo mayam sinche masi kai hai hoi particular ba jaga khar de nuati hai ki mo restriction thamiko aduna tab atai sing di akhoi free moment of ya je hoje free moment pangbi pangi braba kana go furup ama ni khakna sidigi na example haidra ko khoi gi kanga to mi de gina asi kano fawu na tien ga jaga su bukta free movement to honmangam daba asi akhoi ma kari thagalu doino ba adegi laibak amaga country nataba India gi state manung da within India state manung da bu buffer zone thamja baraba buffer zone ju moina haijale
si kari no ba adik de na mana khoi maru ne highway ji bu thingba ya bra ba highway thingba ya de na gi thingba ya ro ina khoi government na su akhoi gi law mo pass au gro ne kai cha kir ge kaim dog dur ga kai dog do ju kari thag do ji bo adi pr a khar phag ni pr ma yam ji na khang hi ma yam sin hai dar ko khar sang lo vision u ba ka lai di pim ji pr a di khar phal ni pr la ne pr la ni patre ba kari development do ge sin kaim dog kari dog sidok kari akhoi prime minister amo oina si nong medium phagat khare no we phagit kare no phagado phagado sin ne phagada di si gi pim ji di edi phagada ba suma mande do no phagalo jo adum orakani di makoi na taw lei ba attitude che makoi mu change out de ba ma si gi change taw de ngai di adum taw gi ne ba kari gi no ba khoi no je khoi na ani je akhoi aina mamang wa ya se mamang kuki mo pan gi cookie ball mu ai mu hayo kutu kai next second aina halibu cookie si illegal immigrant ai hydra ai hay adu akhoi na hari ji akhoi cookie kutu mu jing na banati hay ba akhoi minne tawr je adu illegally immigrant la ye ju khanga ba adu gumal mayam sing tawr ne hay ba kaung sing je suspension operation do adu mo action taw ne hay bi pot am leire adu de ne ba yam saur che adu de ne kamai taw de na in terms 2008 gi ne ngasi phok in terms ku ro ke no mo thadar je hay ba karo mayam thadar ko gi mai du ngasi mi hat mi bun thoi je o hele je masira masi khangbi dri kari gi no sigi wahangji adum lae masi khangbi gi damon khangdrabni na akhoi da yingai ba mkhoi gi tawri ba attitude mayam singse phanabi masak am ta oidabni na koina mkhoi da harau ningai iri leite aduga makha ma bu thagani ngai ire leite kiran ji yugi wana te ko mana harap gi wana te huju ori phim ji ko harau ningai leite ba haidare lotion ge kari to honge hari gadi irai lai endam lotion ba ya na koini kal le dubu akhoi so hanjan janai ba mkhoi tongan ba mkhoi gi policy ama leibani ne adre mkhoi gi policy du gi mai pang no khana matam da ma gi citizen mayam da piri ba safu saitheng asai piri ba economy oi ba mayam ma aduga state ka center ka lenek da mari da thugari ba mayam ma opposition kangmu na lawri ba constitution jo na khoina nampu sasan tawre na hari mayam singi khangba yare aduguma mayam singsi semdok tingai di aduga mokhoi na khodi yingi ba attitude se sin sok dum kai di akhoi asau wi mari na dum laigini aduga mari jina dum laiga da du su akhoi lupa cha tara kun piraga na ta kanum worga tongu sabirga harau gu dusna te ba mandi ochi loi khangna re haidare loi khangna re hai ba ya ba mayam su lai ko india government ni hai ro ga mu kanu ta khudum mayam lai duna akhoi hana gi matam duna tre bo chikti loi na si mobile ji da loi yaw kana kai dori ki kai uri ki kari wari loi khangma ngak ta ne haidare adu gi pol lai ka adu ne adu gu ma mapi mapa ama oi ba makoi na lai ri ba khoi na to ul i ba thong sina di makoi da harau ningai amsung makoi da thagani ngai sung lai te both instrument